Ñanchayaykamuña programaykichis Catequistakuna rimayni. ¡Eso! Catequistakuna rimayni. Wayqkuna panaykuna allin hamupi kachun kay programanchisman Catequistakuna rimayni. Kunan p'unchaymi kakushanchis domingo día del Señor allin hamukuy kachun llapa llakichispa wayqkuna panaykuna kunan p'unchay manaraq qallarishaspanchis taytanchismanta mañay riqsunchis taytanchista nisunchis gracias nispa kay p'unchaymanta wayqkuna panaykuna chayrayku qallarishunchis nispanchis Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Gracias Señor taytayku kay sumaq p'unchay qhawasqaykumanta kay kawsayniykumanta saludniykumanta llapan ima qhawasqaykumantapas graciastan qumuykiku hinataq nimukiku llapan huchaykumanta pampachaykuwayku hinaspa Santo Espirituwan kunan rato kay programaykupi acompañaykuwayku hinataq runa masiykutapas uyarimuqtapas bendiciyki wasinkupi familiankupi imimana ruwayninkupi hinataq nisaqku iminatachus mañakuyta yachuwarankiku aqnata yayayku hanaq pachakunapi kaq sutiyki yupaychasqa kachun qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasqa kachun imayna hanaq pachapi hinataq kay pachapipas sapa p'unchay t'antaykuta kunan quwayku huchaykutari pampachawayku imayna nuqaykupas nuqaykuman huchriqkunata pampachayku hina amataq kachiruwaykuchu watiqayman urmanaykupaq allinaq tukuy mana allinmanta q'ispichuwayku hinataq kachun. Hinayataq mamanchis Virgen Mariamanpas nillasuntaq paypas mama hina nuqanchimanta hanaq pachamanta llakisqa mañakushan taytanchispaq ñawpaqinpi chayrayku nispa nisunchis much'aykusqayki María Diospa gracian juntasqan kanki apun Diosmi qan warmikunamanta qullananmi kanki wiksaykimanta paqrimuq Jesús wawiykiri qullanantaqmi a Santa María Diospa maman nuqayku huchasapakunapaq mañapuwayku kunan wañuyku pachapipas hinataq kachun gloria yapaq churipaq Espíritu Santopaqpas kachun imayna ñawpaq karqan kunanpas wiñaypas mana p'uchu kayniyuq pachakamapas hinataq kachun Jesús Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Kusa wayqikuna panaykuna kay p'unchaypi nuqaykupas compañerimsakiku ishkiñiku esposaypan kaypi kashayku imanallan kakushanki esposay kunan p'unchay napay riqsunsia sutikita ima willay ruwayku allinpuni nuqapas kashani chi p'unchaypi allin nuqapas qankunapas alliganchata ririkushankichis sutiymi Luzmila. Luzmila paymi compañashawanchis paymi esposay kunan p'unchay padrinchis Bernardino paypas riki munayta retiro espiritualmanta chayaymushan chay qariq paypaqpas hatun kari napaykuy kachun hermananchis Rosemary kaqllataq riki paypas huqlaruta rillantaq kay Ministerio de Alabanza allinñan chaywanyari que paykunapaqpas munayta riki ayparichinchis napaykuninchista hina wayqkuna panaykuna munayta nuqaykupas aqnata kunanqa t'aqaynarikuyka huqrat huq domingoqa llapa chaykunataq kutiramsaqku Padre Bernardino hinataq hermana Rosemary llapa chayku hinaspa wayqkuna panaykuna siempre taytanchispaq siminta kunanqa riki kay programanchispi reflexionaciones wayqkuna panaykuna hina kaqtinqa ver napay riqsunsia llapan maykunapin riki radiokunap uyarimshankis wakinkunaqa riki siempre sapa domingo hinay wayqkuna panaykuna entonces chayrayku kunanqa may radiokunapin lluqsirimushanchis siempre lluqsirimushanchis kay radio La Salle Urubamba ayta llapa llakisispa hatun kari napay kachun propietario de la radio hinataq comunidadkunapi catequistakuna uyarimushankichis kay radio La Salle Chawpinta hinataq radio Illari Quebrada Onda anchipipas wayqkuna panaykuna munayta chayarisqanchis hatun napaykuy kachun llapa llakichispa hinataq napaykusunchis radio San Cristóbal hinataq radio Poder Huayna Quispicanchi radio La Merced Calca radio Amparais radio municipal Colquepata radio municipal Q'asqa radio municipal Huancarani llapan kay Facebook juntapas wayqikuna panaykuna Dios ninchispaq siminta wach'irimushanchis hina kaqtinqa wayqkuna panaykuna chaynaya kashan kunan domingo munayta celebrashanchis wayqkuna panaykuna Día del Señor hakuchia Santa Misaman hakuchia wayqkuna panaykuna llapallanchis familiantin wawakunantin Santa Misaman por el razón wayqkuna panaykuna hina kaqtinqa kunanqa riki takchatacha churayushunman riki esposita Ari taktacha churayrushunchis riki llapan uyariqninchiskunapaq mana hinaq saykurunkumanpascha más hay con como ambas pero siempre todos son ya distintos alabar son wayqkuna panaykuna hina kaqtinqa takichata kunanqa uyarirsunchis Diospaq alabanzanta. Primer
kasun ya. Takiwanmi, agradecicone, Callpanchane, hermana Dolores Abollanida, esposuntawan portosa llaqtapi, yanapakuynikimanta panillay, Dios nillansuan yawa haychasqa kanki, saminchasqa kanki, tukuy kawsay vidaykipi. Takiwan, Kalpachani, Animani, Yapayan Katikistakunata, Ayacucho, Huancavilica, Lircay, Jancunewa, Panicuna, Yankaichis, Dios pa Kalpango Amajilla Cuspa.
Catequistakuna Rimaynin kusa waykuna panaykuna kusisqapuni wakinkunaqa rik tusurunqa rik takichata uyaruspanku Diosta alabayrunku wawachakunapas munaytama rik k'achaytaraq tusunku waykuna panaykuna siempre kusisqallapuni cristianokunaqa chinaya waykuna panaykuna comunidadniskunapi munayta rik wakinkunaqa hasta vueltarushankuña rik ovejakunatapas rik hasta tutallamanta wakinqa misa marinapaq nispa llaqta marinapaq nispa alistakamunku ajna waykuna panaykuna kunanqa ima ruwañataq kashanri ñataq papakuna puquramshaña wakinqa hasta papata allaramshankuña wakinqa chiraqa suyayashanpastaq rik wakinqa ya chikchirunchayqa rik llakisqa rik papamanta kayashanchis china waykuna panaykuna campukunapiqa rik kayashanchis llakisqalla pero waykuna panaykuna siempre señorwanqa kusisqallapuni mañaykuspanchis llapallanchis purirsunchis catequistakunapas waykuna panaykuna siempre animoso Diosninchispaqqa purirsunchis k'achayta p'acharukusparaq waykuna panaykuna ajnapuñakun kusa waykuna panaykuna yaqalla pantaramuni imataña rimashanapis chayqa kunanqa taytanchis simintañataq uyarirsunchis taytanchis rik kunan p'unchay imatachá rimapaychawanchis munay siminpi Diosninchispaq siminpi kunanqa a ver esposita qampas rik munayta que Diospaq siminta ñawin charimuy kunan qallarimunqa a ver uyarisunchis llapallanchis Kaymi San Juanpa qillqasqan Evangelio willarikuy Qampaq gloria kachun taytallay Na llaqtapi kasarakuqmanta Kinsakaq unchaypitaq Galileo provinciapi kaq Kana llaqtapi kasarakuq karqan Jesuspa mamanpas chaypi kasyarqan Jesuspas yachachikusqankunapiwan kasarakuqman waqyasqa karqan Vino pisiqtinmi Jesuspa mamanqa Jesusta nirqan Manam vinunku kapunchu nispa Chaymi Jesusqa payta nirqan Mamay, imanaqtintaq chayta niwanki Reqsichikunay uraqa manaraqmi chayamunraqchu nispa Mamantaq sirviqkunata nirqan llapan nisqa sunkichistan ruwankichis nispa Chaypin kasyarqan Judeo runakunaq ch'uyan chakuyninman hina unupaq suqta hatun urpukuna sapankanmanmi chunka hatun puqñu unu haykuq Jesusta sirviqkunata nirqan unuta hunt'achichis kay urpukunaman nispa hinan hunt'atapuni hunt'achiranku chaymantataq paykunata nirqan kunanqa wisichis nispa dispenseruman apaychis nispa chaymi payman aparqanku dispenserutaq unumanta vinuman tukuchisqata mallikuspa mana yacharqanchu maymantachus kasqanta sirviqkunan ichaqa yacharqanku unuta wisimusqankuta Chaymi dispenseruqa noviota waqyarispa nirqan llapa runan sumaqta vinuta taqa haywan allintañan uqyaqtinkutaq ima kaqllantaña haywan qanmi ichaqa sumaq vinuta kunankama waqaychasqanki nispa Chay ñawpaqkaq milagrutan Jesusqa ruwarqan Galileopi kaq Kana llaqtapi ajinallapin uspana atiyninta rikuchikurqan chaymi yachachisqankunaqa paypi iñirqanku chay qhipataq Jesusqa mamantin wayqinkunantin yachachisqankunanpiwan Kaperkuman llaqtaman rirqanku hinaspan pisi p'unchaykunallatan chaypi qhiparqanku kaymi taytanchispaq rimarisqan simi Qampaq gloria kachun Apu Jesucristo kusa wayqikuna panaykuna munayta Diosninchispaq siminqa willariwashanchis niwashanchis kunan p'unchay wayqikuna panaykuna kay Virgen María mamanchis nishan riki mana vinunku kanchu nispa munay chapuni nuqamanqa gustawanpuni anki el evangelio riki siempre nuqapas riki videokunata ruwamuspaqa chaykunamanpas
siempre leishani pone ñawinchishana chayqa siempre gustaban pone hina waykuna panaykuna kunan p'unchay chayta chay evangelio manta rimarisunchis a ver imakunatan maypin Jesus taytanchis kashasqa esposita a ver maypin may llaqtapin a ver kashasqa Kana llaqtapi kashasqara. kana llaqtaprik iman chay llaqtapi kashasqa esposita Kashasqan karan Casaraco. Casaraco taytanchis risqachu manachu Chima risqa Jesús taytanchispas kashasqa mamanchis Virgen Mariapan. aha ishkininkuya kasqakuaran hinaspa chaypi riki manasha riki iman mana kapsqachu tukura kapsqa Vino ya tukura kapus karan kichiya de que Virgen María mamanchis nesqaran Jesús wawanta. Vino con tukura kapun nespa. manan kapunchu binunku nispa riki Jesús taytanchis karan binu bendeq imnachita nisharana chendare Jesús taytanchisqa karan de que binu bendeq karan Mana vino chukara naya Virgen María mamanchis yacharan que wawanta na Dios kasqanta chiya paytaq nisharan. Claro, Rick Dios cascante yacharan wawachanmanta pachapuna. Ángel Gabriel payta Rick anunciaran Gabriel Rick. Entonces chereiko payqa yacharan Dios cascanta pone. Entonces chereiko milagro tarwananta monasharan. Pero Jesus taytans Rick mana chaypi chuchakushanrajan. Manarajma oray chamunchu mamay imatataq niwachan quieren espaya mana milagro taq ruaymanchnas. Pero ashwanpas sirvientekunata Rick chay serviqkuna kasharanku chaytasha Rick wahamsqakuaran kasarakuypiq kampuna Rick siempre musukuna serviqkuna chayta Rick nemusqakuaran phaway ruamuychis nispa Virgen María mamanchasqa imatacha waway nisunkichayqa ruamuychis nispa nisqakaran entonces paykunaqa aphantacha Rick riranku Jesús taytanchis ñawapaqayman hinaspa hayk'a tinajatan hayk'a rakitan juntasqakuaran esposita unuta Suqta rakitan Rick hatun suqta rakikuna kasqa karan chima juntachisqa karan hatuma. Chima me haykus karan chunka hatun puñukuna. Chima haykus karan chitaya juntachisqa karan suqtata. Ajá, chunka p'uyñukuna hatun p'uychakuna sha haykus karan chay unukuna entonces ashkarik entonces huqniypiqa Rick chay kasarakuypiqa ashka binupuna kasqaran pero kaypiqa waykuna panaykuna munayta Rick entendichawanchis Rick nishamrik suqta nispa hay veces Rick Bibliapiqa Rick entendenanchis numerokunatapas suqta qanchis imatan significan anchikunapas kashanya waykuna panaykuna entonces suqta nishantaq chayqa huqniypiqa asratuchaman rimasunchis anchis suqtamantawan qanchismantawan anchikunamanta asratuman huq kunanqa Rick nayrusunraqcha Rick chawpinayusunraqcha Rick kay sumaq misk'itakiwan alabanzawancha kunan chawpinayusun pitachu napayarkunkipas espositam Chawpinayrusun ya sumaqtakichaw. sumaq misk'itakiwan qankunaña kusirirkunki llapa katikisqakunapaq nuqayku Rick kay sumaq takita qankunapaq aparechimikichis kay radiokunaqa junta lluqsirimushanchis entonces katikistakuna qankunapas suyuruychik kunan rato kusirikusuychis tiempo ordinariopin kashanchis ña nuqanchis Rick pasarunchishña waykuna panaykuna navidadtapas ña tukurunchishña kay domingo celebraranchis kay bautismo del Señor kunantaq Rick tiempo ordinariopi kashanchis waykuna panaykuna Rick chaymantataqmi Rick hamunqa carnavales chaymantataqmi Rick miércoles de ceniza Rick chaymantataqmi kay cuaresma tiempo de cuaresma tiempo de conversión hamullanqata waykuna panaykuna anshanata iglesianchis munayta purishanchis chayna kaqtinqa kaypiña Diospaq alabanzan Santo Pilquen
Katikistakuna remaining. Kusa wekikuna panaykuna katikistakuna remaining munayta kay p'unchay domingo día del Señor. No canches para que hatun punjeri que fiesta que punjeri que kuna panaykuna mana yanka silacho hay veces no canches Santa Misa mams botas ni o ima que kay busuchakuna ko imrite chances amaya kuna panaykuna día del Señor es fiesta entonces no canches pas cha kurbata son kuna panaykuna alinya askaps renancia kuna panaykuna munayta punchuam sancha acharuk sunches puncho rik alin tarik reson alin khari umanches nyachas mana nyachaktem srik wakalamams achurson kuna panaykuna chaga nyachas llahwaroqtens kason kuna panaykuna rik hina kahtenka ahnatari purir nanchkanqa kay cristiano católico kuna punchaymi munayta matrimonio manta rimananchis kashan porque matrimonio mama que participasqa kay taytanchis Jesucristo genetaq mamanchis Virgen María. Entonces kuna punchikunapas siempre no canchis para que invitana con spone matrimonio man no kapsri kay nimbalani que kay nawatani que no kay kopsri que casara kurayko rik esposita casara kurayko rik munayta no kay kops invitaya muraykichis chekari hamrangis toseamunchis kay alabanza kuna mana machewaña churik aybas mache qariki mana Dios pa agradon pa chukaman mana chikunak rik no kay kops akhnata kay nimbalari ko chekutap rik bautara chimos rik kuskulaqtap. A ver, ñañaykuna turaykuna nuqtiki siempre wakinkunaq mana kasarasqa kashankichis kasarakunaykichis nallatriki faciliam kasarakuy kashaniki mana ninaykichis raqchkunanqa riki kasaraykushanku riki nata ay manan qullqiy kanchu manan kanchu naykuna allinta ruwasaq nispa paykunaq según ellos ruwayashanku riki allintaya pero machaykunawan artistakuna chayachikamunku chaymantataq kaymantataq yariki naykapshanku separanaykushanku watanmanqa chaka negocio hina yarwashanku ama chanatachu riki ñañaykuna turaykuna ruwananchis riki noqanchikqa kasarakunanchis allin cristiano hina yarik. Entonces, entonces cristiano hina Dios para voluntad ninda más cananchis. Entonces, anchita no kaykops intentai kurwaita, ¿no? Entonces, chaka atchaykopnali que a veces imayman tentación con kanchillar que ma atruyko manjurik no me tentarás ni nanchari que fuera Satanás no es para igual con la poner hay veces un machans man kamu yari que walking con akrik pinsa chuang son kasaraguito riman chekri que allita no kasaragos hus semana kasaragos chi rosita de espinata pun chachemos no sé mai arta taps allita pun más tapun no chachemos nos nata que pinsan pero kasaraguyo cual con poner con sacramento misa pasa ella chemanda kari compartir que hasta que manari que ni gasto chima chuyanka hay veces salvación ya está aquí predictions kasaraguyo ka salvación inspaja. Entonces, anil changes prequicheta significa que no canches o junius tacas canches ta anil chan tengan siempre por nada hay veces mana acostumbra canches anil cham que anil chango o todo eso alguien una purishan excusat chorangora ajá excusat choraishan gora que mana powerapumi yang kashaktimi nanarachi wan excusat choraishan anil un mandaps que sorte mandaps mana choragunguch sorte hans kashan mana ahí está kasama entonces kashan con fanay kuna anil chay ko pas ahnata porinans cristiano kuna knaka kasara ko mandre mas panjes ka ama negocio forma pichu razón chams cristianamente monaita wa kuna panay kuna celebraciones kuna pas wa kuna panay kuna monaita kasara ko mereces kat mamá Virgen María y Jesús taitanches pero wa kuna panay kuna siempre no kata prueban ko hinas pa kay reflexión de razonjes tapuruan kung niwan kung ikwerkuna panay kuna otak ni mana waking kuna kaya chanjischo kasara kunjiska mana iskiru na liacho kasara kunjiska king saruna kunang pipang no kanjas warmi kare chimadata Jesucristo taitanches Dios ninches pai mi kasara chuanches pai wami kushka kashanis kasara kuspak porinches si ellos pai faltaroason sega osagya mana kosiku ikankacho mana takausa ikankacho yanka wakuna panay kuna no kans makanay ksason warmi kare imatap sari que nina kusonches kanyar washe kanyar aksashe kanyar washe no sé akhnatari que mando nina kusonches usno esclavo thena warmen stapas esclavo thena khawai soman akhna kan kawai kuna banai kuna pero si suri que taitanjes kan ka centro no kanjes para que iminta taxi centro kama taitanjes maña kuy kunawan tutay manang kunaps hataros para que mañaro kusonches taitanjes manta Santa Misa mams por sonches sacramento kunaps ruasha sonches baut chatsons wawans kunatapas entonces anchipia rikuchichanches taitanjes no kanjes pe kashan jaita wa kuna banay kuna entonces kainata que pepas rigi matrimonio pe falta pues karan vino ya ya sonches biblia pe ka vino ka wa kuna banay kuna significan kusikuitan entonces
kaypi vinota faltashan que faltashami vino nos Virgen María Mamayasqa siempre llakikunqapuni nuqanchikpaq kusikuyninsmanta hasta kunanpas hanaq pachamanta llakikamushan mamanchik Virgen María matrimoniokunamanta nuqanchik matrimoniasqakunamanta manan kay matrimoniasqa allinchu kawsashan t'aqanakuytan munashan nispa Virgen María Mamanchikqa hanaq pachapi kaq Jesus taytanchista mañakushan intercedishallantaq chayta ninchis intercesión nispa chirimi wayqunapanaykuna Virgen María Mamanchis munashan nuqanchis vinuyuq kananchista imatan chay vino significan Bibliapi kusikuy alegría gozo amor munakuy anchikunatan significan vino wayqunapanaykuna kunan punchikunapas aqnataya mana vinuyuq kashanchis mana kusikuyniyuq matrimoniokuna kashanchis imaraykuchus imachaltapas caminarunchis imachaltapas rimarunchis mana humilde runa kasqanchis hay veces orgulloso kanchikqa ishki orgullosokuna maqanaykapunku ch'aqlanaykapunku michiwan allquwan hina chayqa mana ña kapuñachu kusikuy ashwanpas llakillaña entonces llakisqataq kapushanku chayqa t'aqanakapunku huk warmipas kaq nimushallantaq munamushallantaq chateamushallantaq chayqa yasta qarepas o warmipas hukwanña purikapusallantaq y wawataq riki llakipi kasllantaq mana taytayri nispa tapukushallantaq umachampi entonces aqnay waykunapanaykuna mana kusikuyniyuq kay matrimoniopi kashanchis entonces pitaq chay kusikuytari churawasunchis imina kay evangeliopipas pin ruwasharan milagrota vinoman tukucharan unuta pin esposita Jesús taytanchik tukucharan vinuta vinuta unuta tukucharan vinoman unuta vinoman yaqa pantalonchis riki vinoman riki tukuracharan unuta aqnaya unu kapushan nuqanchis iñiñinchis nuqanchis cristiano kawsaypi unu hinalla kapushanchis ayma kapushanchis mana saborniyuq kapushanchis mana munakuyniyuq chiraykum acaso warminchiktapas ninchikchu nishtaña riki chiqnarukuspaqa nishtaña riki aminarukuspaqa nishtaña imatapas ruwaspaqa huchaparukuspaqa manaña ninchikñachu munakuyki ninchikpashñachu ni siquiera munaysimchatapas rimayashñachu riki o si no mana napaynakunispañachu entonces waykunapanaykuna manan chayqa allinchu kashan ashwanpas waykunapanaykuna ayma unu hina entonces vinoman tukunan imataq chay vinoman tukunan pin tukuchinqa Cristo taytanchis munayta waykunapanaykuna sumaqta kutirichiwasunchis allin runa kayman kusikuyniyuq runaman entonces cristiano hina voluntadninta Diosninchikpa voluntadninta ruwaqman entonces waykunapanaykuna kunan p'unchaya mañakusunchis taytanchista pay nuqanchis millay kawsayninchista allin kawsayman tukuchiwananchis sunqunchista cambiarinanpaq umanchista cambiarinanpaq rimayninchista actuayninchista cambiarinanpaq taytanchis tukuchiwasunman allin runa kawsayman kay matrimoniopi salvakunanchis kama waykunapanaykuna chitaykuna mañaykusunchis entonces waykunapanaykuna llapa lección kankunapas matrimoniosqakuna amaya sapaq kamachapillarchu puñukushaychis utaq riki waykunapanaykuna chiqnakuspachu purishaychis ashwanpas waykunapanaykuna munayta munanakuspaykichis purishaychis wawakistapas Santa Misama apashaychis munayta kusisqa purisunchis waykunapanaykuna matrimoniosqaqa huk sacramento salvakunanchispaq mana waykunapanaykuna negocio ruwaychu hayk'atan regalawanqaku hayk'atan ganarusaq manan chay pinsaychu ashwanpas waykunapanaykuna kasarakuyqa Dioswan kawsaymi kashan entonces waykunapanaykuna chayta nispaya waykunapanaykuna nuqaykupas chayta huk reflexión hina qoyamuykiku waykunapanaykuna huk chikallantapas esposita a ver imachaltawanchu rimay wankuman kaypi a ver uchi napayrukusunchu icha churayrusunchu kay Diospaq alabanzankunata kanpas ya kunanqa hermanonchikkunata ñañanchikkunata patrinchikkunatapas ñaparkusunchis nuqa ñaparkuyman Padre Alcides kanapi kashan chaymantapas Juan 23 niki hermanonchikkuna paykunata Jenny Cajawica Sara hermana Purificación hermano Balbino paykunapas uyarimushawanchispunchis seguramente chaymanta isaq llaqtamankunan tirayrusunchiki Padre César payta ñaparkusunchis chaymanta Cusco llaqtaman kutiramuspanchis ñaparkusunchis padrinunchis ñaparkusunchis esposantawan niki padrinunchispaqpas hatunkarinapaykuchun padrino llapa llakispaqa hatunkarinapaykuchun llapan familiapaq itaq madrinaypaqpas llapan riki kay kaqllata riki kusipatapi madrinaypaqpas napaykuna porque siempre es importante paykunapas riki nuqaykutapas riki aceptayawanku kay matrimonio kawsaypi chayllawan nuqaykupas animarikuykiku hermanoykuna qankunapaq hatunkarinapaykuchun kaypiña sumaq misk'itaki Jesús taytanchismi nirqa noqankani chaqaqñan chaqaq kawsaypas chaqaq kaypas pipas noqallanta puni yayaymanqa chayanqa
muñequita. Atini ukanki, emona kumikanki, kawarilla waiku, awaki kunata. Atini ukanki, emona kumikanki, kawarilla waiku, awaki kunata. Qué bonito, cómo alaban mis hermanos. Pueblo que vive, Pueblo que alaba, pueblo que alaba, pueblo que vive, pueblo que vive. pueblo que alaba. Eso. Iglesia somos, Todos, iglesia somos. todos, Siempre para adelante, nunca para atrás, siempre para adelante. nunca para atrás. Qué bonito, qué bonito. Netan na baikurin, ya vaya y kunata. Padre Alejandro, Padre Emiliano, Padre Facundino. Katikistakuna remaining kusa waykikuna panaykuna katikistakuna remaining waykuna hukutiglaps hayk'akutlaps vistamankiku katikista masiykuna kaypi sumaqta grabarinanchispaq taytanchispaq seminta llapan runakunaman aparinanchispaq utaq waykuna panaykuna qankunapas provincia kichispi o distrito kichispi maypicha llaqtakispi kashankichis radiokuna kashanpuni anchaypi programanchista urqumusunchis katikistakuna remaining waykuna panaykuna hina kaqtinqa munayta taytanchis kunapunchis rimpayawanchis kay Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 1 hasta 12 chaypirik munayta chatapunima hina kaqtinqa waykuna panaykuna chaypirik munayta kay primer milagro nisqata paypis ruwarisharaniki kana llaqta waykuna panaykuna chaypirik vino tariki tukucharan unumanta no unta junt'arachusqaku chaypirik vinota paypas rik tukuricharan hinaspa reflexionacharanchis chay vinoqa significas karan kusikuyta alegriata waykuna panaykuna aqnaya waykuna panaykuna mana vino mana alegría matrimonio kawsaypipas kashanchis kunap'unchiykuna entonces taytanchista mañakunanchis chay milagros nuqanchis sucedinanpaq waykuna panaykuna huk milagrochiq huk milagro allinta kawshanchik wayqipanay sasachapunin matrimoniopi kawsaypas maypi kawsaypas atikuqpunin taytanchiswanqa atikullankapuni taytanchiswan kushka kasunchis paywan kasunchikqa kusikuyqa kallankapunin matrimonio ujupiqa waykuna panaykuna manan faltawasunchu vino entonces waykikunaqa riki chayraykunika aypas riki machanakunatapas riki vino manan chayta significa vinota riki kaypiqa taytanchis tomanata munaran entonces chayraykunaqa vino tomashanas tomanku mana chaynachu manan bibliaqa chaymantachu significash ashwanpas siempre bibliaqa riki significanpuni imi manachakuna riki yachananchis por ejemplo kaypi kashan riki 6 tinajas riki 6 nishantaqa número 6 por ejemplo riki kay pachapi taytanchis kamawaranchis nuqanchista runakunata ima p'unchaypitaq kamawaranchis a ver sexto día nishanik entonces waykuna panaykuna sexto diyapitaq runa kamasqanchikqa imatan bibliapi significan 6 por ejemplo 666 no marca de la bestia hukniypiqa 6qa significan bibliapi imperfecto anchitan significan imataq imperfectore mana allin taya significación mana allinchu entonces allinman tukunanpaq kashan mana allinllaraq no entonces anchi waykuna panaykuna kunan runakunapas kamaruanchis taytanchis mana perfecto litañachu kamawaranchis completo litañachu ashwanpas taytanchiswan kushka nuqanchis perfeccionakunanchispaq santificakunanchispaq entonces riki mana 7 tinajas nishanchu 7 tinajas ninman karanchikqa riki kaypi chayqa riki completo vino kashan nispapas o ajnata significaman riki 7qa completo riki juntas anestaninchik entonces waykuna panaykuna bibliapipas aqnaya número kuna kashan significación waykuna panaykuna entonces 7 iglesias en Apocalipsis 7 ángeles anchikunapas kaq anchita significallantaq número 7 o si no 7 veces 70 veces 7 anchikunapas significan perfecto completo anchitan significan número 7 mana riki número tapunichu significan entonces chichakunata yachananchis waykuna panaykuna hina kaqtinqa kunanqa tukupunanchispaqqa
imakunan kashan willakuychakuna manaraq willakuychakunama haykursaspansri que esposita imatawam sikunanqa yapayrusunchu kampas Esposoypaq nisqama hinalla matrimoniokunapiqa riki mana allintachu kashanchis wakinqa warmipas riki imachataña qarin nirunchipas riki nachurarakapan orgulloso chayqa paypas phiñakuspayan yachayqa hermanaykuna qankunapas humildinakunaykichis entendinaykichis riki hinallataq esposokunapas huk kashan riki esposan furioso kamshan imanta reñashan chayqa esposunpas riki humillaykunan chayqa chillamantaya problemakunapas qayarin riki sichus paykuna humillaykun chayqa manañaya problemapas kanchu hukpas ayna aguantakus paynap kan riki chayqa chi Dios taytanchisqa inquina kananchista imunashan siempre ima sasachay kashanchipas Dios taytanchismanta mañarikpuspa wajarikspayapniya kashananchis mana chayna kushpach kasunchis Jesus taytanchiswan chayqa faciltayaya mamanpas chayasunchis anchanapunta waykuna panaykuna es que kay matrimonio peqa imakunapas sasapunay kashan a veces orgullopas ganarwanchis soberbiapas ganarwanchis nuqa qarin kana niswapas nisonman payllaña ruwachu nuqaqa manan waykunaychu sabes imanakunata pensasunman qariqa a veces qariqa riki kunan p'unchikuna riki mana rikunachu waykuqtapas ni siquiera hayk'aqta riki machakuyllasun machakunku bolayt'aqsun rinku riki waykuna panaykuna pero ashwanpas matrimonio es un sacramento salvacionninchis kaypaq mashkashanchis wayqi panayis paqtaq orgullo causa otaq imaki causa condenakuyman haykuwaq o t'aqanakuymanpas haykuwaq chayqa hukwan kasarakuyta munaspa imatapas ruwashawaq riki waykuna panaykuna perseverana matrimonio es perseverancia primer sellampi warmipas qharipas gustanakunchis tuchapaq riki chaymantaqa riki manaña riki entonces waykuna panaykuna chinay kashan waykuna panaykuna kay matrimoniopi munayta nuqanchis apanakunanchis ishkininchis manan hukllapiñachu pensananchis ashwanpas waykuna panaykuna ishkiypi imapipas pensapunanchis ishkiypi gustanqachu mana tapuynakuspanchis riki waykuna panaykuna siempre mana tapuynakuspaqa mana atusumanchu waykuna panaykuna nuqallanchis ruwarusumanchu imatapas kunanqa willakuy kashan waykuna panaykuna tukunanchispaq kay iglesianchis cristiana catolicapi nuqanchis qallaririshanchis kay wata año jubilar nisqata año jubilar 2025 nispa nishan waykuna panaykuna kay iglesia cusqueña anchaypi año jubilar chimata nishan jubileo 2025 peregrinos de la esperanza arquidiócesis del Cusco 2025 nispa nishan chaypi nishan waykuna panaykuna imataq chay jubileore nispa nishan el Papa Francisco ya invitaciones nos ha convocado a la Iglesia Católica a un jubileo ordinario para celebrar los 2025 años de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Chaytan waykuna panaykuna nuqanchis celebraciones kawatakunap 2025 ñarik pasarushan anchitan celebraciones waykuna panaykuna chaymi chay jubileo kashan. ¿Para qué es jubileo nishan? Imapaqmi chay jubileo para experimentar la misericordia de Dios por medio del perdón conseguido en la indulgencia plenaria. No canches más, Señor man, porque hay veces manachurik Señor no canches y más peps que mahana paps o guerra peps más casoman manachigunak allin chukam ashwam suakuna panaykuna no canches perdón tamañe kunanches que watap más que todo más canca perdón ya maitaña ring chips peregrinación daña ring chips santo rosario rezaspa o misaman participaspa chip confesai kunki y comulgai kunki anchi pinkan kariki kai indulgencia chay kunataps ho programa kunapicha no kai comunahita más tarde con que caminando con Cristo María página Facebook anchi kuna webs munaita chare maram shasako que indulgencia plenaria chikuna manta hinari que santa misa kunaps kashan kasapanka nya horario nya kashan que sapanka killapi dos anchi kuna taps kuna panaykuna nya William shasakunya que redes sociales ujunkunata kankunaps seguir miuchia kankunaps compartiris que página kunata entonces chaypi kashan kuna panaykuna enero killapi febrero killapi marzo killapi mayo killapi ajna kashan febrero killapi kashanka misa jubilar por los enfermos que un coconapa kashanka 11 de febrero 10 de la mañana wakuna panaykuna entonces chip kashanka Basílica Catedral Cusco anchipo wakuna panaykuna entonces chayna kashan wakuna panaykuna iglesia anchispe que jubileo 2025 año jubilar 2025 peregrinos de la esperanza no canches munaita puririnches taitanchista suyakuspanches taitanchista no canches paipunin ima mana aligmanta pues espirituaciones pailla ponen esperanza en su con mana people no canches suyasun mancho entonces cherai con canches iglesias peregrinantes estamos caminando como iglesia todos juntitos estamos caminando no entonces chay muecona panaykuna puririnches peregrinos de la esperanza hina kajtenka waykuna panaykuna kay kamayan karan kay programa kichis
catequistakuna rimaynin kusa entonces hukutiña huk domingotaña kutramsaq walkuna panaykuna Padrinchis Bernardino inata hermana Rosemary paykunawanña noqaykupas kutramsaq huk p'unchaykunaq aqantapuna t'aqanaruqsaqkutaq siempre campunea riki waykuna panaykuna riki saparato chayllachu riki junto chaylla lluqsayamchaykumanpas riki aqnapunea kashan riki siempre imimana cursukuna kilaroman rinaypascha ña cursukunapas programas qaña kashan waykuna panaykuna 21 de febrero ña retiro espiritual huk viernes p'unchay kashan 21 de febrero llapan catequistakuna Cusco llaqtapi munayta retiro truwamshasuni waykuna panaykuna llapallaykis willanakaminkiz pasen la voz llapa chayllanis retirota ruwamusunchis es un retiro para comenzar nuqanchis qallarinanchispaq cursukunata qallarinanchis waykuna panaykuna kay catequista masiykuna llapa chayllanispuni retiro ruwamusunchis waykuna panaykuna retiro es bueno retiropi imimanata reflexionamunchis hay veces cursukunamanpas hay veces mana hamuyta munashanchischu imachuqa siempre waykuna panaykuna animakunanchispaq retiroqa allinpuni hina kaqtinqa kay programallista tukayapusunchis nispanchis gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sacuchis, Santa Misama, Día del Señor. Ajá, padrins kunapus riki munaita riki retiro kamsharan kuchaka munaita kunan reflexionar situaciones haku Santa Misama waykuna panaykuna padrins kunapas suyarimashanchisñan kusa chao hermanos. Gracias Señor por permitirme de seguir cantando para tu honra y gloria Señor. Gracias Dios mío por tu ayuda. Gracias Espíritu Santo. Monacos kay wawamasi, monacos kay iñirmasi, monacos kay wawamasi, monacos kay iñirmasi. Hasta kutimunay kama, Dios llataña servicio aychis. Hasta kutimunay kama, Dios llataña servicio aychis. Pakina purisianki son koy kita konkichayqa. Dios pakina purisianki son koy kita konkichayqa. Manayan kachupurinki katumi primiki kasyan. Manayan kachupurinki katumi primiki kasyan. Kay wari wai, adiós mi wai despedir wai. Makikita kay wari wai, adiós mi wai despedir wai. Causas pachakutimusa, guanyos pakamananyacha. Causas pachakutimusa, guanyos pakamananyacha. Dios pakina causas yanki son koy kita konkichayqa. Dios pakina causas yanki son koy kita konkichayqa. Cielo piña tu pasunchis Dios ninchis pakaylan piña. Cielo piña tu pasunchis Dios ninchis paladon piña. Samuel, Nazario, Simeón, Federico, Roberto, nunca se aparten del amor de Cristo.
Katikistakuna rimaynin. Tupananchis kama, tinkunanchis kama, Dios pasaminchay niwan ripukusunchis.